My name Nabasi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since when they watch this Asante Nkabom program, they enjoy and well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a Pan Tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears as I think about moody the kind of. Now they told me the main dear me tia adofo Asante for umi ko tie they told me no o na KUSI Media near hunu baby Asante no every buy and Asante be seen Mosomfo na KUSI obodo mensa prampa na mensanhia we de di kan na me de aseda kese pa na ema wo bra wo kan me ho bra me de Asante Nkabom de kan de bre wo wodafo obusa ho se ye den Asante Nkabom e di kan de guye se Asante Nkabom etoso miero na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada na afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na KUSI Media ene na KUSI TV so na edi machi bra me de Asante Nkabom de etoso miero e bre wo Omaima yesan ema munyina mo hyehyia mo somfo na KUSI obodo mensa brampa na sabre machia mo yin eni bra ba Asante memu ti ama Asante man ni abre ene sen OTUMFOO na prempe ene na hima ne ahemfo bi e ka na ho na sesi amrado aba ba chi wo yin asembe na asi Asante memu asesi Asante man aboyi asem kese na asi Asante memu Sabre kame ho na me no nhia wo na KUSI Media ene na KUSI TV so ye mfa dwuma dia wate ne din ka behwe emfa mrew ye nyina ye ni masem kase ye asie wa Asante memu ene nti sese de Asante eti abese no ya wo hunu ne wonye ade etoso me yesan hwede de kan wa kire na prempe na hima ene Asante ahemfo ene mu bi kɔ awreho asi Asante memu na sabre ade achi na ya Asante wa dwo so hima ene na ya afrane wa fe so hima ehia efa adwene ben ene wo befa wie enyuma bi ada roma ene ne waso emu aye de sa adwuma de brewo e wona na KUSI Media ene na KUSI TV so kai hunu se ope ba bia obeyi uti ama ho aye fe na aye kamade a ene eye NK Executive Barbers akachi eni edo okro nti to na monefo de chepe chida betu junction so pe ni ko yuti ma ho nyefe eno wachi no Adonko Bitters Limited yeti abeso ni account we de na ni Adonko Bitters na bi ena eja ye de ebeti ani brei ene nti bomode ni kodwa so na Asante man ni abre na afi ye hunu ne ebeye kodwa so ba bi etonsa bia na opebia obenya bi coronavirus nso ade bi ehu hia ene nti bomoden na ne ma Asante benka Adonko hand sanitizer na no so fa bo ho ban ye hum so akotie won krato de ba ye de kenkan seb no abeto house empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ene ye sa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mi bu sa say Asante efrihen ibi mu kire say Asante efri bon bi mu ene obepi Asante man so Ibinum traso ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire se Asante emusie bi ene kan wo ho bomu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan ne ba ye na enyina na emu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me DGP so be kama homemenda ene kwasi ada bia e wona na KUSI TV ene na KUSI Media so nam de sa adwuma de dia bro memenda ene kwasi ada bia e wo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa kan cancel me nyina memenda ene kwasi ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State.
We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Omaima yesan ema mosheshia ebiu afi ye ko akenkan eno eso na sabri adoyo ye toso miensan hwede edikan na se de madikan aka no ade achi nana ya Asantewa edwoso hima ene nana ya afnane wa ofeso hene ehia fa dwene na ema ba ni nyina furefure brisie ni kwabene ogiregina ho nana ya Asantewa na ekasai waso oba hima maachi nana afnane wa age no so nana ya oburu nana ya Asantewa se ya sese dia Asanteman etwa adwadwo areho a eti sa die ebi nto wo mayi da nana afnane wa se nana kane ka bieu Asante pani enya areho nko na eye nimguase nana ya Asantewa se asanse suntumatu afa hendie ehufo ene wafoforo yenkonya enimguase ensaye ben enne Asante ahemfusaiye wana na afrane wase obema de owu a owu preko obretwe wuo bia ye owu obema de esese wudi animsem na wonam so eti wo nananom a wama wakwa abapa oh na mo wo henie nana ya Asantewa ohwesoro opportunity no se afrane wa ho awose atie gobeso oh dikopim na wuja yensen enye wo ena wugina ma wode dade twitwa wo de gi etumi ma Asanteman na wo he ena ne de wo mema da mai na ya afrane wa ya awrehoak hrebu akodua awukoduro ene ne do ewo he oh asansokofo yesie wo pri ye hu ana muawuwu hunu Asantea pratete wana nana ya Asantewa ese nananom mabosom nananom asamamfo yesremu anse ye mema dan ye hufo ya momfa sunsun behye mo ma emu na mama ya aka hunu se Asante edi Asante ampara yesremu ami o omeka ye ho wogina hodin kakra na eja toa won komoso ose nana ya afrane wa se ya matese obroni se obeba ba bagie sikadwane nso ne ya na Asantewa se na so odika hwesa Asanteman yanim wachimi abekire ye hene na ye ntimi ye nya wo be ma ba kumpo ama wadi animsem ye behwe na ya afrane wa se ya media maria ta so se sikadwa be kodia be de moja ebetwa so ne Asantewa se ya abosom tete ya abosom tete asie minyi ni se sikadwa be konkwaso mu da ya me de enra na me bu afu ne afrane wa se me hunu ni sa hwese ne na ya hemfo no ehwehwe won ho anim ya kire mo hene ya kire mo hema na mo tete ho ne ya Asantewa se wo kire akokoba tan a se wotase ne ma ekwa wo hwa aso obroni akekere yen ene wo hia maba wa
ne maba wai de odi kan ne de otoso mienu na nanam ye mamoa ya akọ na ne Asante waje won so ya edamo ase ababa we di kan na mo ye obroni de ben na ne Asante wase na ya ye de den so oba so na fo oba na afra ne wase abusia ben wo kire mu ahemfu baanu oh kwadwo kwawo akwasi afra ne mo aye obroni de ben ya famo kwa ye be fami bio na afra ne wane na ya Asantewa etwemu ekoye na baba wa otoso mienu wose ebo me de me hunu na mu ya na me wra ho baba odi kan ese me nso saa enti wodwene se wode nipa bi ebesi wa 9 wose menyi ni ebi asipen na dwaben se wa etena na dwaben abaanwa so na baba eno nso saa enti menyi ni won wa befa won ade na baba odi kan se me de me pe won asem ema bi ewo mema akoma yese nora na ya Asantewa de wo kan bi kire wo broni na baba wa to so miedo se ane yese okobisa obroni se wo se wo bagi Joseph to no na wode na afra ne ekoro no hwan eho na obeba aba bagi afri baba to so odi kan se ni bu odru yie me se me wo ba mesre tone bedini no se na hwehwe ye besere onyame ama won na ja wo papa mu ya wode ekoye wie asabuna be ya rehosem ade ato Asante mei ise de ememe nyina da ne yehufuo ene ma ana ate agina ese woni obroni ebeko kwose se sikadwa bekode a ene wode wo moja ebeto sikadwa wie omaima yemfansi ha ne Nyankopon ya adomo a yehwe anamo na ya Asantewa ene na afra ne wa feso hima ene yeduso hima ebetuo sabre die na prempe ye de ne kɔ one ohima ene ahemfo eka ho ye do kɔ diaka emai ahemfo bi nso wo kyerɛ wo nso mu hwan ene wo bɛyɛ animsɛm eno ne asɛm no ye de si ha na Nyankopon ya adomo a me no wasan ba be hia bio ni abɛhwɛ ye be si wo kyerɛ bo so mfo na ne KUSI obodo me nsa abrampa na be di dwuma die ho kyeame makrao bye bye empani say titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ ani yesa titi wo bi ka na titi wo bi kyerɛ de a me busa sɛ Asante efri hen ebi mu kyerɛ sɛ Asante efri bon bi mu ene obepi Asante ma so ebi mu kyerɛ sɛ ofi atweaban so ene osande ba fam abakosam kyerɛ sɛ Asante emusie bi ene ka wo ho bɔ mu ma enne wabɛyɛ Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho sɛ yɛdan na Asante Nkabom edi kan de ba ye na anyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP sɛ obeka me ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so na mde sa adwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and after your Twitter page so now benya sa can cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye.
Nana KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703-760-4979 or 0814-264-1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana KUSI TV, NKTV.